Ялы бойында яшаған ве мында шекеленген Қырым татарларны ялы бойлылар деп адландыралар. Олар мантықен Қырымның ялы бойы балаклавадан башлап та кефеге қадар яшамақталар. Ялы бойлу субэтносының темсилчилери Қырымдағыларының ялы бойы етегінде ерлешіп, асырларжы яшап, маишетіні тізген ве шекиллеген еділер. Бұл топрақлар Қара деңіз ялысы бойы ерлешіп, өзінің чешітлі земінінен фарқланадыр. Шимали тарафтан мында бұйық ве юксек дағлар мевжуд. Олар ұзын дақ yollarını açып, Қырымның қыта районларына кетірмекте. Жәнүби тарафтан есе тарафлама yollar деңізге чыға. Иклим мында субтропик сайылмақта. Бұл есе чешіт түрлі вақытларда топрақ асыравчылыққа, бірчоқ техник медениетке, yüzімчілік, чифтчілік ве бақчыванлық кебі сағаларының инкишаф етмесіне ярдым ете екен. Бұл регион вақыт жанлы олған. Антик деверден Қырым қанлығына қадар мында пучу қасабалардан бұйық сияси, мемори, хужалық ве алыш-веріш мерkezлері пейда олды. Бұл Сюмбелон люмен зиманеви балаклава, Алустон алушта, Фуна қалесі, Сугдия яны судақ дегерлері. Жәнүби ялыда чешіт деверлерде чешіт автохтонлар яшаған. Бұл таварлар, скитлер, аланлар, готлар, печенек, қыпчақ, итальянлы ве эсасен женевезелер еді. Мында өзінің ізіні түрк селжуклары да қалдырғанлар. Бұл автохтонларының эпосы Жәнүби ялы Қырым татарларының шекелленуінде бұйық роль алған. Векенеде хатырлатмақ керек ке, бұл кебі малюматлар бірлештірілгендір. Ве Қырымда Қырым татарлар сүргін етілмезден евел ярым аданын кой ве қасабасының өзіне хас хусусиетлері ве адетлері бар екен. Ona esaslanarak mында da nasıl автохтон қабилелер çok olğanını belgilemek mümkün еді. Misal olarak Жәнүби bölgede hususan gotlar ve İtalyanlılar бар екен. Ялы бойлыларының шевесі түрк тіллерінің Қыпчақ группасына кере. Ләкин мында Оғыз селжук группасы да çoktır. Бұл группа да үч esas лехчеге бөліне. Балаклавлы, ялталы ве судақлы. Бұл бөлгенің ырқ тарафына бақажақ олсақ, антропологик жиеттен ялы бойлы Қырымлылар Авропа чизгилеріне сайыплер. Мында Моғол чизгилері асылда жоқтыр. Ялы бойлыларының чоқысы дигер субэтнослармен қиясланғаны вақыт ислам динін ғайет кеч қабыл етті. Бұл ақта ханлық деварының ресми мен бағалары айта. Ама бұна бақмадан айнен бұл регионда мешур мұсылман алимлері Қырым ханлығы вақтындан евел, де Қырым татарларының девлетчілігі вақтында шыққан. Оларның чоқысы адына да Аль-Қырыми яда Аль-Кафауви сөзлеріні қошқанлар. 19 asırның этнографы Густав Рада ялы бойлу Қырым татарларны yüksek бойлу, куветлі, esmeri, uzun ve dilber yüzlü, көзлері ve saçları қара olarak tasvirley. Ama aliminin bu tasvirlerinin tek bir kısmı doğrudur. Çünkü aynen bu regionda beyaz tenli, açık renk saçlı ve renkli gözlü insanlar çok var. Umumen ise yalı boylular gerçekten de yüksek boylu ve güçlüdürler. Yalı boylu Қырым татарлар ақында tasvirlevlerini Frankistan'ın marşalı ve seyahatçısı Auguste Frederick Louis Marmon kaldırdı. O Қырымны 19. asırның 30. yıllarında ziyaret etken edi. Seyahatçı yaza. Олар gayet yüksek boyludur. Оларның yüz çizgileri pek doğru ve dülberdir. Олар tabii cihetten gururlu, sakin ve özlerini muhim olarak hissetmekteler.
бу күнге кадар көзлеримни камаштырган bir кабилетир. Кырымны чөшү түрлүү деверлерде зиярет эткен саяхатчылар ялы бойлуу Кырым татарларынын пек мусафирчен ve ahlaklı olganını yaza edilir. Çoxusulары açık bir şekilde erkeklerinin ve kadınlarının dülberligini maqtay eken. Etnograf Boris Kuftin'in yazganına göre bu regionda yaşagan kadınlar pek naif, narin, nazik yüzlü, dülber bedenli edi. Olarının yüz tenleri pek ince ve naif eken. Балабан көздері ве қап-қара қашлары олған. Оларны да сүрменен бояп яраштыра екенлер. Ялы бойыны темсил еткен қадынлар эксириетінен яшқа бақмайып, сачларыны парлақ қырмызы реңкке сайып олған хынанен боялағанлар. Айнен bu боянен де эллеріндeki 5 ноқтаны да бояй edilер. Егер дağ tarafından yalı boylular tabi kayalarının korçalansa, deniz tarafından ise birçok kereler mındaki limanlarda toktağan hırsızlar ve korsanlar ucum eteydi. Diğer sözlerinin aytacak olsak, bu gerçekten deniz korsancılığı edi. Kara denizde o 16-17 asırlarda pek meşhur olgan. Aynen bu faktör birçok insanlarını köylerinin beraber denizden biraz uzakça koçmege mecbur bırakan edi. Birçok seyahatçılar yalı boylu Kırım tatarlarının maişetini tasvirlegeni vakit birinciden kasaba ve evlerinin hususiyetlerini anlatmaknen başlagan. En baştan aytmak gerek ki bütün yalı boyunda yerleşken evler biri-birinden farklangan. Olar tipik değil edi. Elbette, bazı bir yerlerde oşasalar da evler bulungan yerinin landşaftı ve tüzgünlüğüne esaslanarak kurulgan edi. Adet üzere köy ve kasabalar tabi kayalık çayırlarda yerleşken. Böylelikle dülber bir amfiteatrge oşagan manzara meydana keledi. Esasen bu dülber manzara Aluşta civarlarında pek yaxşı көрінген. Aluşta'daki evler dağның etekleri boyu yerleşip bir amfiteatrge oşagan. Her bir evnin çatısı topraknen teminlengen gorizontal bir terastan ibaret edi. Olar kısa tahta direklerinin yapılgan eken. Duman borusu terastan geçe. Onun için balaban teşik taşlarnen yapılgan ve o tögerek bir futlarını teşkil etedi. Yağmurlar olganı vakit ya da terasta toprak bir sebeplerden nemli olsa, insanlar onu daha da kavileştirmek için bastıra eken. Bunun ile evge suv geçmeyecek edi. Bunun için terasta er vakit mahsus cihaz, yani 2-3 futni teşkil etken tahta, onu yukarıdaki tayaknen ege ekenler. Bu cihaznen toprakni terasta bastıra ediler. Rom'nun aytkanı cihaz basmak dep adlandırıla edi. Hepsi bostan, bahçe, yüzümlük ve tütün tarlaları kasaba dışında, yani serbest meydanlarda yerleşken. Sokaklara gelecek olsak, etnograf Boris Kuftin'in aytkanına göre bazı köylerde olar hiç yok eken. Olarның yerinde kayış taş basamakları olgan. Olar iki katlı evler arasında yerleşken. Yerli muhitni konsollerde yerleşken dülber odalar ve galeriyalar ifade eteydi. Bu ise inşanın daha büyük görünmesine yol açkan. 19. asırның İngiliz siyasi erbabı Henry Seymour yaza ki yaz akşamları Kutlaq, Kozaq ve Ottuz'da yerleşken evlerinin tüz teraslarına, keng galereyalarına herkes çıkaydı. Erkekler, kadınlar, ballar, kartlar ve ilahri. Karanlık ve soğuk odalarda kimse kalmay edi. İnsanlar teraslarda oturup güneş batmasını seyrete ekenler.
Бу атта бир адет болуп калган эди. Дюльбер манзара инсанларны илхамландыра экен.